Evo vam je ovaj jedan koncert. Naredba je bila ko da ima mogućnost da se bježi u Srbiju, da se ostane, da se i dalje bori pa da se probija za Tuzlu ili da se preda Srbima bosanski. To je bila te odluke. Ovdje kod mene, ime i prezime. Koje si godište? Odakle si? Dalje. Malo brže Bošković. Jesi ranjavan? Nisam. Prođi kod Vodi ovdje. Ajde, ovdje. Ime i prezime. Salić. Kasnić. Godište. Okreni leđe. Ne moramo njeli mladi. Ne, ovaj brko je prolazio, sad ne mogu